Gideon twakwakira sebo akasheshaka wewe mnonga Sister Charity enshonga ituruho takusibize turi ishomero ya Mbarara Junior ecyatereto mwanyo go to live ntureba eriizooba kugira UNEB National Ministry of Education erizano babeegi becyamushanjo bine kutandika ekibesire PLE twantugamba PLE abantu ababingi nibatekateka ngo PLE mu mwaka 2024 batandika n'icyo bakweta briefing nyine headmaster Mugume Mbarara Junior kamwakire aje tugamba briefing niyeha na mnongo muzire akino mwejo okumuka akwanturebe shati zikazenjira munonga na mnonga twantureba abana abakushoma de nabakushoma bakurugomuka kuzaba amashomero Mr Mugume Nathan twakwacha tu live at TV West no wasa kwijira hihi otugambere mkishomero briefing niyeha na mnonga twantureba exam ekitibanasi wa UNEB. Ya we wale mnonga Gideon na mjenzi wawe na nabampurire okwe mwena nashemerwa kubareba hari Mbarara Junior School briefing we exam na mnonga wa primary living examinations nemanyisa ngu hariho guidelines ezi zatirwe kitongore cyebigezo cya UNEB engenderwaho Bweno engenderwaho ejo abana to kujimanya nango no bakujimanya kunkatiri official bweno eriizooba ikatebwaho kugira ngo tutandike bizamu na briefing ninga kushoborora engenderwaho bweno engenderwaho umugashugwayo nuko kugira ngo ntuza kukura taraki ntuza kugenda tuta icyo kureto ubuteka umbizamu kugira ngo no muntu na yashangwa ryo mu nshobe atakaye kwasa tubarangambiri abuka briefing eji eruho today omwihanga ryona abwibizambye cyamushanjo kandi eruho shayishatu exactly shayishatu no tukutandika briefing hate ecyo nkimanyisa mwihanga ryona hati shayishatu ntuba turi mu briefing kandi briefing ejo nangu nabazire nibikizubwa kujya hatendinga stakeholders no babasa kuza omu briefing ejo aho katwena ikizamwe cy'ikituruho n'ekihanga kandi n'icyabantu bona nicyo kizamwe kikukirayo ombizamu byona ikiri kukwata buri muntu wena aho kaburi umwana uri kuza kubuza ubumwihango ayine umunyabuzare uri kumushabira ayine ishenkuru ayine nyinenkuru ayine umurumuna ayine wamweriro mu dini mweno n'ikizamwe kikukwata hiyanga ryona kandi icyo nkimanyisa n'ikizamu kikuru kandi kitukutamwe kitinisa omuri wa TV West yagamba kigamo cyihangariyo no kugira Ministry of Education and Sports so bakwatense n'kitongo cya UNEB twanturebe bibasho huize ntureba omwaka 2024 abana emitwaro nshanjo na mwenda kanana rushanjo kagana bashatu nibo bayihandikise okusamira kizameki kandi twantureba aside yabo journalist ntureba mboje twine emitwaro ashatu na mushanjo rwenda 2020 kandi abishiki baba emitwaro ana nagumwe renda ashatu ana na bashatu abana beji abayihanditse na UNEB ekikumasa abine kushitamira kizameki omuzire Mr Mugume Nathan ayine mwogaki ombwirobo akwantureba erizana briefing nyenshi kabana bakumuraho ekakabaho ganitekateko mu research na no kuchondoza okuja briefing omwana kahumuraho then the next day ebiro mukaga na mushanja abana bakasitamira kizamu omuzire ayine mwogaki icyo kubanza omuziro mwoga gwe ashime kwa yagutankire kare kurebera umwana ake kizamu to kukitandika hati ikizamu no kitandika wana ushoma mwene omuziri umwoga gwe ashime kwa yagutankire kare icya kabiri hata abwe kinki omuziri ashime kure umwana yari agiro bye bizamu abana bona bashime kwa barira hishomero kutari kujya ngo bakutegereza umwana argenanka nejure mutangireyo amashomero gasheme kwa ga providinga ecyo kurya ahwiro hate icyo nkimanyisa ngo amashomero gaza kuronda icyo kurya nkibancyetaga umuzire kubatiremu akasente abuka of course mwishano bari amashomero gagatine byo kuri mwene umuzire umwoga gwawe iwo ryokwe icyo kubanza umwana wa yanaza yishomero no mutambuza mutwaro mubwire utakambukerereza icya kabiri umwana w'ubutubwire bwo kumuharahisa omuka kumuturugunya
no mutera za kiboko nogera ate no bwiri wogamba je no mwana nimwe murabuzibweho no manya tensioni iryakubuzu umwana osheme kuba hate no mu counseling ninga no muganirira je at least ninga utakamuhereze merumu akikaho hatuti ebitabu yawe nagaho za kutasiendi wera nabasa kuzitasi kunka muhereze mukaga kebero after all bwanyuma y'ibizam abana baza kuba bari nitwe kumara ubwire buringo ameza ashatu batwine nuza kubakosa ibibar kwenda omuri wativo sasa kutwegita yegishaha turiyanshonga y'ibizam ebinebye cyamushanju jete PLE abana nabargo mu idara kuzo murindi omuzire atakubicengaje omwana kwakuruga a primary level na agenda aha secondary level nyine twantugamba ibizamu tugira beji nenda twakireho abeegi babiri bashatu kurga ishomero ya Mbarara Junior School ni ishomero eri atangira musingi gwe kanisa twantugambe kanisa mu ndongo tureba oburebelezi wankole obukwebembera the right reverend Dr. Fred Sheldon Musigwa associate professor kandi ni ishomero erikwato government aided niyo Mbarara Junior kugira myaka 5 ku myaka ya kare 1911 nishomero Mukuru ekikumanyisa nibomba shomero gabahanga hati ya umwanya ogunatunga Mukama Moses kinamaso abana bebembezi omwishomero ya Mbarara Junior no tugamba to live TV wese tugambe amazina gawe nkomweje otegwirota kandi umujya ubunda kwasa kubariyo kwatakagira ishomero kongesha yeja beje beshimko bayikira ishomero no bagambira ki mazina ganje ni Mukama Moses ni head boy w'ishomero shima Mukama kurenga turiyaho mushomereri kandi yo abeje batakagira umushomero izo briefing eze advice yanje erizo shime ko washiro mushomero aho ko ni kintu kikuru munonga briefing ni rukereze byo kugenderaho. Education will make us something in future. Education will make us big people. Education will make people to really see us and really say that these are children of big schools. These are children of big schools. Ogwe no mweji head girl wishomerere yagamba orujungu yo muzira nero mutatajo etegeza nagamba muzira oyo numwuga ukureba ngo wako kintu kubasika omwana yaza yishomero aho kubwegese ni kikuru omuntu byona birakore kangara headmaster atusibana n'ubugambo bibiri bushatu atugambere ubugabo bibiri bushatu tukugisibara we bare munonga nashemera uwo mukashishaka kureba ngo muyijaha kandi mwatunga bitekateko byitu nk'abana ati ninyenda kushaba abantu abaryokwe especially abashomesa ngutereza abantu busingi ntubasa kuba guiding kunkanisha batutakaza umukwibira abana bizamu ukaza ukashanga umwana okwiba bizamu is brain cancer twire ninkigamba umwana ko kumwibira bizamu ebi nkimanyisa nkwaragumizemu naje kuba nari utaro cyarutunga atibire kimanyisa nku nayazo mu office ari abana enda ngwayibe ukwa haraze hona mwenu kandi bible netujya ngo manyisa umwana umuhanda kwa rukura atarugurugamo cyanci manyisa twatuma manyisizo ukwekorera bizamu byabo nyensi yabaryarugamo kandi cyakabe kujya ngo usinge umbizamu kandi utarashomisa kusharura ibyo utahingire nacyo tikirungi kiri mu bwarahanga mwe nibishaba hatakagira bagenzi bitu ninga amashomero abayetaba umukwibe bizamu icyo niyo message yanye nkuru kandi ishaba twongere kushabira nabana aba tugubize mu ntushaba atagira umwana warwara mbizamu umashomero gitu gona mu Uganda eji. Okay. Yeah. Ogwe no mwami Mugume Nathan mukuru w'ishomero ya Mbarara Junior School aho murembo Rwampara iwaya twegitaye shaha tuganira anshonga yebizambi cyamushaje jete PLE primary living examination ekuza kutandika atandike eriizooba na briefing nyenche kabeji nibakumuramo ebiro mukaga na mushaje nibashitame kizamechi kati West tokonja kubayisa ebi nebindi na munongo myanga bitari nko kuna nagambere ombubu mwakogu abeji emitwaro mushanje renda nibakenda kandi baheza abeji becyabusha abandi bahendera bati ebiro munana abeji basini ya mukaga none bako batandika aba TV West na Ssenyomo Gideon ari Mbarara Junior School aho murembo Rwampara kangaro mu studio chalte bonje kutarumisha
Thank you very much. Our head teacher, Mbarara Junior, you've been cooperative. Otwire no ijaha, no shomesi eihanga, no gaaniira eihanga. So nahatebu wagaaniira twabyakira n'emikono ebiri. Kandi ahabwa abana mwena abarukuza kubuzubwa primary living examination zanyu. We really wish you the best. In God we trust. Twina amatsiko menji ngo neija kuba nemwe. Umoyo rukwera abashitama harubaju abijuse byona ebimwashomere